Курман айт майрамы жалпы мусулман элдеринин ынтымагын биримдигин бекемдеген майрамдардын бири. Бул күнү Батмунун ыйман гимназиясынын жетекчиси да Баткен элине Түрк Диянети коомдук фондунан жардамдардын келишине себепчи болду. Майрамдын урматына Түрк элинен Баткен облусунун элине да курмандыктар жасалды. Жалпысынан 30га жакын бодо мал союлуп, алар менен иштешкен мугалимдерге, окуучуларга, муктаждарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, аярлуу катмардагы балдарга таркатылды. Кымбатчылык күч алып турган кезде кайрымдуулук иштери элибизге аз да болсо колдоо болору талашсыз. Ya Kırgızistan'da bu bizim Türk halkının kurbanlarını paylaştığı en önemli, en farklı ülkelerimizden. Türkiye Respublikası'na Kırgızistan'ın eline salam alıp geldim deyip. Biz bu Kırgız mamleketinin Kırgızistan'da biz bu yerde bizim ata jurtubuz, ata mekenimiz katarı görüyoruz. Bizim negizi maksatlarımızdan birisi bu bardık oşol Afrika mamleketlerinden başlayıp dünyanın köpçülük bölüklerinde oşol maksatımız Kurban aytta oşol bizim oşol yerdeki Müslüman bizim bir tuğanlarımızga dağın jetkirүү. Kurban Bayram namazını burada Kırgız halkıyla birlikte kılmak benim için çok önemliydi, çok duygulandırıcıydı.